Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah. Ini dia kopi tagak. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Ini dia lepas balik tarawih sedap makan ni. Aduh, kopi tagak ni luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Udang dulu kita makan. Ini udang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Nyam 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 nyam. Memang sedap. Ini dia. Dah. Bismillah. Wah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.